velika vam hvala i sad moram da kažem nešto obavezno. Hoću da se zahvalim još nekim ljudima. Prvo, vi ste čuli priču Hladan vetar o Miški Tenkistu i nažalost sada je dosta teška situacija sa ruskim grobljem oslobodioca Beograda jer nažalost stanovnici bližnjih zgrada pretvaraju ovo groblje u igralište za pse, šetaju tamo svoje pse i deca skoči po našim nadgrobnim spomenicima i oni, te ljudi, misle da to je normalno. I prvi ko su podržavali me u potezu da privlačim pažnju na tu problemu zaštite groblje naših oslobodilaca Beograda, bio je internet portal Senice.ru i hoću da njim se zahvalim sada i hoću da njima uručim neki mali poklončik. Da li je Kiril u sali? Ne? Molim vas na scenu. Htjela bih da uručim portalu Senica.ru neki mali poklončić, to je poster, reprodukcije slike našeg ruskog slikara Evgenija Guselnikova, komu pripada i likovno rješenje korice knjige i znači to reprodukcija slike koja je pobjedila na jednom međunarodnom konkursu, zove se Regata, zovite. Za uspomenu u znak zahvalnosti nadam se da ono će ulepšavati vaš radni stol. I još prva organizacija Rusko-srpskog prijateljstva koja je također podržala nas u zaštiti ruskog groblja, to je bila organizacija Svetosavsko jedinstvo i također molim na scenu predsjednika Dušana Đurića i također njemu hoću da poklonim drugu sliku. Sad reći imam... Dušane, molim vas, zadržite se još malo. Zadržite se još malo i reći imam Natalija Koc.